Anya laki din! Mare, ama ano mabaling nga umutang iti may sa kilo abagas. Anya? Awan pa'y ngamin igatang ko. Bayadak mo't langin itong panagsisweldo, Mare. Nako, kumare. Manumot na adaras nga imbagakan ka sa anak nagpapautang. Utang, makadadaal ti negosyo ya. Agagat ka ngamin, nagtrabaho tap na daygatang mo. Ay na, amok day ta, Mare. Iso na laang, tawan pa'y talaga. Promise, agbayadak mo't laang, Mare. Imbagam day tayo di napalabas. Ngam saan ka latamot anak kabaybayad iti utang mo? What? Ay basta, awan utang. Do imbagak nga awan. Naiina, nagalas talaga ti ugalim, payang. Iso nga do ti saan nga aking kaya ti ugalim. Ay, awan bibiyang ko. Basta siya, awan utang. Makadadaol ti negosyo kunakmanan. Nyalakit din. Oh, abay kasto ti lang abay. Ada ka di man may imutang keng ka? Dadya man abebang bakla nga awanan bain. Imay manin nga umutang kuma. Bay amo na. Amo mo tinakasya talaga ni Bebang. Kasla saan mo't nga may agpampanunot. No apay nga min asaan nga agagat nagtrabaho tapno daigatang na kuma. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Saan nga amin a tao? Kit nagpapada ti panunot na. Ay, basta. Diyak kaya't dagiti tattao nga awan makukwarta na. Mga pabigat sa lipunan. Saan anasaya dahit ang ibagbagang payang? Naskan nga amutam at ti tumulong kadagiti pada ta tao. Tumulong nga ibagbagamat. Kat asino kumamot ti tumulong kadatangay no agkasapulan ta. Salbag kide. Oh, manang payang. Siya kamat gayam. Wan, siyak nga rod. Yo. Manungay ti panglakom ti may sa kilo akamatis ita. Siyang kwenta ti may sa kilo. Ay, nagninamot tan. Amang nga mabalin atawaran. Ni Manang Met, nanginamit lang amin ti pinanggatang ko ya. Kan may sa fresh pala ang dakitoy. Si kakit di mo't John. Kasla sa anak mo't asoki. Ay, alaman layangan. Ulay 45 pesos pala ken ka. O sige, ilakwan nak iti sa nga pulo a kilo. Ilakok mo't i-store ko. Oh, kumare, umayak man. Pudno ka di tinadamag ko. Anya mananday ta, kumare. Dagiti ka no presyo dito istor mo, kat doble iti puunan na. Katuan, pudno day ta. Naskan nga inginak mo't na ti presyo dagiti lakok. Ngam kumare, nalabas mo't day ta doble. Kaasi mo't dagiti kaaruba. Amumatan nga amin kami agumat gatang dito, kat isang kahig, isang tuka amakon ko na. Anya kumaita. Basta siya, kaya't ko tiyag pabaknang. Saan mo't at charity dahito istor ko, salbag. Wen, kumare, ngam adamot basit konsiderasyon mo, adi. Konsiderasyon man nga ibagbagam mo't silyamal. Kat ti presyo dagiti lakom nagngina siga. Kang runaan na, konsiderasyon mo kumamot ka dagiti umay umutang kan ka, ano maminsan. Hay nako, pangaasim man, tasan aday ta utang-utang ti pagsaritaan ta. No negosyo adi! Anya lakit din! Nay, imay ka itay bigat sa ita. Ada ka manan. Imayak manen ako mare, taumutang akpay la kumaitila kumasidaan. Anya? Uray frozen laang. Bayadak matlaang inton umay asabado. Apag iso ang makasweldo nila kay ko. Hay nako, saan ka amang namnama apautangan ka kunak tumot? Inton agsweldo nila kay mo, sa kantumot agsida iti frozen. Uray mano akilo akarni ti gatangam ya. Ha? Utang nga ibagbagamat. Awan lakit utang. Nya lakit din. Makadadawal iti negosyo no pasig nga utang silya. Si kakit di mat kumare. Agbaybayad akmat iti utang ko kan ka. Saan aya? Well, pudno nga agbaybayad ka. Ngam abutan mo tibulan kan tawon ti panagbayad mo. Anya?
Ure awan kumarik no kastamot lang ang managutang. Asaan mo't ang managbayad. Awan! Saan ang agpautang kunak manang? Kamusta nga, hindi pa naglakumitag malambakay. Ayos lang. Isu na lang ta makabwisit ya, dagiti karuba. Pasig a reklamo, timangag karakwada. Ha? Ano ito reklamo da? Nangina ka no ti presyo ti lakok. Katnoan niya ko mano nangina. No kayat na tinala ka a presyo, di agmula dalatan itinatang. Salbag da ki ide. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Mawatam kumamot, alang iti karuban mo minsan. Maawatan nga ibagbagam mo tunyo maut. Sino kumati makaawat kanyak, no isudak at awatak latan na kanayon. Saan mo't amasapula ka na yun katada makaawatin ka? Di bagbagak laeng, maawatam kumaida. Hay nako, naghado nga ibagbagam tunyo ka. No awan tinasayat nga ibagam ing kalatan agulas iyaunag. Nyalaki din. Lakay, nangag ko man iti radyo nga adda ka no sumangpot a bagyo ita alawas. Bagyong uwan ka nang. Napigsa ka no, sigun iti nangag ko a balita. Un nga rod, bakit? Nangag kumot lang. Sapay la kumaat sa sana napigsa. Nako, no napigsa a bagyo ti umay, sigurado a malugyak man na. Di ka di matanagan. Tinapatag, agan-anad tayo. Agan-anad man nga ibagbagam. Anya ko man di maramitan ti panagan-anad iti negosyo. Walang konekton yo. Anya, ay unay kan. Di ibagbagak, agkararag kan agsagana kas di adi. Tsak amukin ka. Nagado nga ibagbagam. Tita ka man laangan. Anya, ay, talagang awanin, tinabat-bati apan nakaawat mo. Anya lagi di. Ay, awanan ti silaw. Wan nga rod kumare. Ay, una yan ti kastoy. Nagpigsa nga angin kan todo. Sakit awan silaw. Anya lakit din. Nagpigsa talaga ni uwan. Sigurado nga adumanan ti maapektaran no kastoy laang. Nina na po, napipigsa ti angin kung tudong. Naimbag lakit din ta nakaumayak pa'y dito'y balayo. Sakbay an naawan ti silaw. Ayun saan mo kumaamakita pag naamnok ko Sigurado abumayag manen iti mano nga aldaw daytoy a brown out. Adumanan ti madadaal ala ko dagiti adda tersena na. Ure ni Payang. Sigurado nga dumanan ti lako na madadaal. Di pala mairaman na madadaal, tawanan bae. Nagalas tumod lang ito galing na. Bayamon kumare. Uray kas jay asaan nga agpautang, ken nagalas ti panagsasauna. Bayan talatan. Makaamun ti panawon ken namarswaken kwa na. Apay na kita inlor mo ala akong bakit. Diyak man kaya ti ado sa ludsod tunyo. Anya, pangipanam ayakat makitkita lang nga doon ang nagpigsa ti angin kintudo na. Apo ayamot. Apay nga min ayan, nagado ti reklamo. Kat saan mo't asi ka ti rumwar? Lumanabid nga. Nita, pagsaya ata mo ti ibagbagak Awan ti pagsaya atan iti bagbagam, salbag ka. Na, Duangal dawon a brown out. Diyak kahit amalugyak iti negosyo. Isu amapan kulangan ipautang dagiti frozen. anya, Sayang mat, uri agsublila ko matipunan na. jak amukin ka payang. Ngalalala, no ipapili mo ti rumwar ura nagpigsa ti angin kintudo. Makamuka, anya lagi din. Nay, sumipngutan ken nagpigsa ti angin ken tudo. Rimwar ka payang. Uwan na, ang mga no kaya't yung umutang itilakok a frozen. Ha? Uwan na, ipapautang kong tilakok ita. Nay, nakaskas daw man. Sigod mo't asaan ka ngagpapautang. Ngam ita, oray nagpigsa ti angin ken tudo. Adda kakit din nga gisursur-sur itilakaw. Nina naman,
Dual daw nga minan nga awan kuryente. Sigurado ang madadaol no bumayag pa'y sa agad na silaw. Anya, Alam mo tan anana, umutang kayon itilako. Uray bayadan yung tulaangan no adakwar tayo. ay saan? Sa anak nga umutang payang. Idi na panak ijay tirsinam nga umututang ak iti sardinas. Bayadak mutlaeng. Uray la saan amalamlamot ti aso ti panagsasaom kanyak. Oh. Anya? Nagadumot ngayong bagamon? Hindi ta ka man laangan? Bakbakutan alabed? Hala, ni payang mo dayay oh. Aday mo na nagdakkel nga ice packs. Wala ang paiso ah. Anya nga minter aramiden na nagpig sa titudo kun angin. Tulong! Tulong! Ay, mayano nakmatan! Ay, gusto lang. Uri may yanod kan, payang. Ha? Pang-asi ang mata na! Tulungan na! Awan meta tumulong king ka, salbag ka. Nagalasmat lang ti ugali mababae ka. Iyanod na kan ni Juan, ditakan, payang agkayang. Ay, Tulong! tulong nga. Numayanod ka. Siya ako di makamo ang mga istorya ka nagititat tao, ti kinaimbag mo, hindi si bibiyag ka pay. Ay, awan magaham ti mapanunod ko, kinaimbag mo, salbag ka kay di payang kayang. Mayanod kan. Uston kumare. Masarap. Yung takatulungan nun. Maumaak, makatultulong king kuana. Baya mamayanod, no kaya mo mapantulungan ingkan. Ngam no siyak no way. Ayunay kan kumare. Nagkunang amin kan kaamapan ka agi sursur itilakom nga uray nagpigsa ti angin kan tudong. Ay, masaya nga anak namin itilako, kumare. Anya, Sayang mo't ngamin no madadaol laang gapu iti kaawan ti kuryente. napatpatagpay kan kadagiti lakom a madadaal ngam ti biyag mo. Anya lakit din kumare payang. Alipin ka na talaga ng salapi. Kasanon ngayon no nayanod ka gapu iti layos. Nagpig sa titudo kan angin. Ngam adda kakit di apo managna nga agi sursur iti lakom. Ure nagado ti sa kanya, kat pagyamanak lata ti panang tulong mo kanya kumare. Awan anyaman na kumare. Mala, iyawid mo kit din dagita lakom nga ipapautang mo, itaamada mga agbagbagyo. Agar aramid ka mat iti pakais-istoryaam. Ha? No nayanod ka, ibalita daan nayanod, gapulaang iti ayat na asaan amasayang tilako na. Ay na, nakababain man payang. Ay niya laki din. Kanya nga ita, dandani ka mayano din. Gapulang iti kinatangkan ti ulong salpag ka. Ala, kut husto kumamutan alakay. Gusto ko mamot ng tarupam. Ibagbagak na minasan ka na rumwar. Ta signal number 4 tayo. Rumwar ka lata. Talaga saan ka nagpampanunot? Ala, saan na maulit? Ingka manan ah. Yala, gede. Anya? Irwar mo amin. Nagiti frozen na lang ako. Inka manan isurso. Barang iti maikadwa akong daway. Kat matuluyan ka na mayanod. Salpag ka. Unay kanton nyo, kasla sa anak mo't nga asawa, gapu iti panagsasaom. Asino ko matisa na makaungit iti kastangaramid mo? Agyaman ka kiniselya. Tauray ka na yun mapagsasawan no may umutan. Kit tinulungan na kalata. Ha? Iso baliwa mo, hindi ta pa nagsasaong ka nagiti tao nga utang ken ka. Tano maminsan, saan mo nga amo ti mapasamak iti kabigatan na? Maawatam! Ay, kaya't mo asawa. Lako na nga rod a frozen, hindi nakakabili ti ice box. Ngayon mo na, hindi nagpiksa ti angin kung todo. Ngaurila aglay layos. Wen kumare, lako na day jay. Isursur na kano nga ipautang iti tattao tawan kuryente. Kat madadaal laang nukwang. Ay, niya. Ay, una yan. Ipautang nan madadaan laan. Salbaga pa yan. Uray siyak nga rod kumare. Maasarak mat kan kuana.
Ang napan ko lat ta tinulungan. Bareng agsubli-subli iti panunot na ti panagsasauna tunggal mapanak umutang. Di pala naiyanod ako nakman. Hindi ako nambain. Alabay amon kumare. Iso siguro asaan anayanod tapno makaamiris pa'y. Anyalakit din. Apay akas na ti panagkitam kanya, kumare. Sila ka mo tun kumilaw. Alangan mo ngay sumisiman ka abigbigat. Di ka pala nayanod iti nagpigsa alayos. Anya? Namuak ka ni Celia, ala kong gayam a frozen ti imit mo, idi madama ti bagyong uwan. Agasem man, ada pala ganas mo ama panagisor-sor, oray pa utang. Gapulaan ta saan mo kaya ti malugi. Kumare. Kumari nga, nagalat sa talaga ti ugalim, na daw may umutang, pagsasawam, nga may dinawan ti kuryente. Isorsor mo, oray ipautang mo, ay na, di ka pala nayanod kunakmanan ang nakakayang, payang, yang. Ha? Si kakit nimot, kumare. Idadanos nakmat. Ay na, tapno ibagaking ka. Na itaugalim, kung deserve mo, ti mabagaan, ti kasta. Anya laki din. Salpag ka, panyang, agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.